Fuloni kania be arong along pinyada por phai surkep apor malong pang tek tek thiatum karju apia phan arenga hukapaso ing namalong ke dua thai lapen ke chua thai ka ve joksi munit atum ke dua dung an kachopana phan ke wang e jon karju phan pang tek tek thiatum anmu lapen apu ke thenga jok adimalong pen thur un edet lo Laswalang Fuloni Beat Forest atong pen karjulong pen tong sikot pen adima long palidun si akar juap yaphan Fuloni Veterinary long an selang si apithu Dokmoka Forest Range Officer long an pontulo Sekelang pen melu pulote inglong along thondam thupopusi Raikomosai ki atong pen pachini Laso bustu ke todab ada 8:30 baju lo militum birtalong lo yang ke birtalong fit penitum staff dak koloni account bit staff latum patoy lo adi mamen ke kania bay porong highway pen 1.5 kilometer dui yang ke litum birtalong fit pen staff toy fit lo yang ke hodak rescue dam ahut inuta muni chitongte lasi for further litum dak itu koloni veterinary dak si selang lo aja lo non doktor report tengge miji pusit dera bang so pige ko sonse ki sung ke tong long pop lo isung mane lage ho inglong pen si bang bon amat komalo ne ho pu pen nang te plung la son po amat ki fere aja pu amat plains long wang de lo dalo non ke la so pige na tong nang li tom ko bi pon thu bone non bang ke ni tum dak het Range Office Dokmoka, Western Range Dokmoka, kodaksi for further treatment. Segi lain fan, kodaksi bipon po. Lapen mediat pulut yang konang tum kona tong pothai chupan. Mediat pulut mu aku habis long, misalnya di mason, kodak pulut dum. Api mana li than bayi ma pi len ni. Men ke, ini ke bang pupu ke ram saguli pupu ya. Iliar leng lam pen ke, pasang pa, karju.